Kaseng Federation of Western People FWP Sengme hapo kejing yelam jong ba hamar lengkoi. Hadin kejing wat benia lengba ka RTI kilalap babon ne kishnong hapo jong ka West Khasil District kemshem layo priang yu khaw na skim atma Nirbhar Bharat habai kran sikilal pathai khobor na kalyang jong presiden jong kaseng FWP uba hamar lengkoi. Ulong bakat kum ka RTI lalap ba na kalyang jong ka office video ulapan poi ki kerteng jong ki ba nong snong ki bdei hok ban yo yu te khaw Syaka office yung Superintendent of Supply West Khasil Hills. Henry uloong baka ba penlengo kaseng kalong bahadian bikilalek banwad jing tip na kisnong kilalap babon ni kinong snong ki klem yo priang yo tu khaw balamang kerpang na kabenta ka jing sya penjulor haki por mariang ban na jing wan jong ka lockdown. Kumta na kalyang jong kaseng hak bay David kani kabenta kaladawa na katanat supply bagay ban penpoy no mardor yu khaw si pajba badai hok ban yo hapo sitiyo. Lem kumta na kalyang jong kaseng kan sa syem di giwepat ki sinjam ki bakam ting Kaseng Federation of Western People ha kene kasni lengba kene kijingtho bat kilis ibang ilayo na office jong supply ng West Khasil District ha kabedai bat kene kaskim atma Nirbhar Bharat kaba ki pajba no snong ibang nakalyang jong office jong video kalau submit ya kalis siya office jong supply bat ka supply kalabu renti yakni kerteng kibedai hok banyo tenrei ka penlengo yang ini kidan katuk ane kisnong kiba kilayo bat kampun na kita hadu mentakasni ya une ukau kim semlayo Jeng ibu jeng keli ya uni Superintendent of Supply jog West Khasil babalai hadu menta simlala ban penpoi ya uni kau ulai pau kilo siyeng bat hak away ka snong kat kum gani kalis kalong hendru yeng kibadai hok ban yo kaba nakaliang jog video ula jit bat ula lepet hak jeng penjulor jog kamariang bat hakaju kepor kajing jia jong kelak tau dan rai hadu menta katkum kajing lap kajungi katkum ka kabangi lalek banyak kandu ya kinong snong dom sem la yo te ngibu kajing keli ya katanat supply shanu kau hadu menta kim semala ban penpoi ha kita kilong yeng kibadai hok ban yo bat katkum kan kalis ki donru kisnong ki bom simla pau bat kim simla yo ya kabaha jong kan kajing julor jong kamariang bat kabajia ka lockdown katkum kan kalis kilong ying ki badai hok ban yo ya une ukau kilong khat nyo spa san pun riu tili kilong ying ni dawa ya katana supply ba hapo chiteo ka de poi ni ukau lara kapan poi in sim ya gilan jing ki bateng kenang ba kita ki nong snong ki ba syakta ba jia kin yo ya jong ka bahak ka ba ka sarkar kalamang